Izilo Mzansi 98.0 the difference. Kunjalo impela mlalela ngikubingelele futhi igama lami Mpumelelo Zikalala kanti ubuphila ukhona sezweni lomzansi ku 98.0 FM la soke sithi khona feel the difference. Isikhathi sakho njengamanje 12:08 kanti ngizohlala nawe kuze kushawa 9 la sobe sikhuluma khona indaba eyithinta umthetho kuphela. Engiyifunayo noma engiyidingayo kuwena ukuthi ungitshene ukuthi ukuphi ukuhambele phambili kakhulukazi endabeni eyithinta umthetho kule sonto siphuma kulona. Phinde ungitshene futhi ukuthi kule sonto esiliqalayo nosuzwile ukuthi ngathi khona okuzokwenzeka kungabe kuphi ukuhambele phambili sibone ukuthi singakwazi into sikudingile ukudingideni kwethu ngiyathemba ukuthi khona sizokwazi ukuthi sikufunde bese siyahlomisana futhi ngolwazi 8:30 sisahamba kwi-theme transport month sokusitile nezinto ezikhuluma ne-RAF ke sichaze nje ukuthi yini nokuthi isebenza kanjani neminye imibuzo engase kwenzeke ukuthi unayo sokwazi nayo ukuthi siyibheke yiphi soke siyibheke okungihambele phambili mina ecalele kaSenzumiyo kuyezwa sathi ukulithinta kancane nomxo enye ngibona ivideo ethanda ukungidisturba kakhulu I think it was Friday la khona uminister wamaphoyisa ubheka icele kade ehamba kwamashu mehamba kwamashu kwaba khona abantu abashawayo kuthiwa basuke emgaqweni and I understand ukuthi ukushawa kalaba abantu aza intervene naye abaphushe athi hamba nisuke la bengena kuphi yipi indlela befana ngabe kwenzeka ngayo ngize ngasho ngathi uwa benginendlela bengifisa ke sixoxisana la abafethu ke sibone ukuthi iziphi inyathelo ezingakuthi zibuye zibe khona not in a basis ukukhona umuntu esifuna ukumpanisha no it's a matter of principle into ekumele ithi kufanele kuhloniphana ngaso sonke isikhathi amasokuze amaphoyisa namalungu omphakathi asikho isidingo sokuthi ungibamba ungiphushe mangabe ngayinto oyifuna ukuthi angiyenze number 2 umuntu uvumelekile ukuthi ahambe la ithanda ukuthi ahambe khona unless kuthiwa izikhathi ze lockdown awuvumelekile ukuthi akabe lapha lento kade beyenza ngalanga it's something abefanele ngaba bayenzi into ebona fanele ngaba bayenza kakhulu generation intelligence masokuze izintweni nokusebenza kwabo ukuze bangayitholi besenkingeni nasehlazweni ukuthi abantu kube khona ama cash translators abamaningi kangaka nanto lokudaba longihambele phambili lekwa Dr Matthew Lani ngongazi ukuthi ubani lo dokotela kade trade okay angingambizi ngodokotela angithi alleged doctor ngizoze ngithole sengisenkingeni kade vele kakhulu ukuthi Twitter azathole nama media interviews kuthe masekuvela kunezinsolo ukuthi angathi akayena udokotela evit la kade kuthiwa ufunda khona but asikwazi kwi medical council la register khona udokotela but no asikwazi baningi abashoyo bathi hayi ngeke mhlawumbe okhona ngezikhathi zakudala kodwa kwamanje akukho la sikwazi khona ukuthi ukhona sicela uze ngaphambili ukwazi ukuthi uyiveze bese sobona ukuthi ngempela kukhona yini la ungena khona so ngoba sithi ukuyichecka nakhona siyibona ukuthi ihamba kanjani bese siyabona ukuthi izinto zethu zisithatha zisibeka up na indlela ongazokwazi ukuthi ungithinde ngayo uma ufuna ukuthi ungene emoyeni u0685465884 Giphinde number 0685465884 noma 0604807164 060486480764 noma ku WhatsApp wethu 0638208448 ukwazi ukushela ivoice note ne message esokwazi ukuthi siyifunde live on air. Lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizilo Mzansi FM. Mhlambe masiqhubekela phambili mxo uke washo ukuthi hayi khona uthanda ukuthi ke sithi ukulibheka la ke ngizwe ukuthi ezakhe zikhambele phambili umthethweni sithini. Sure omunye obalaleli last week ungene wabuza indaba yokuthi welo bekhombisa ukuthokoza ukuthi cishe mhlambe kuvuleke linye page leka former president uZuma ngoku challenge i-decision yathathwa uPresident Ramaphosa emva wokuthi i-JSC irecommende uJudge Maya kwi-position ka CJ but then Ramaphosa wakhetha or uPresident wakhetha ukusebenzisa ilungelo lakhe ukuthi akhethe omunye umuntu ongazange aze arecommendwe of which is uJudge Zone right so ubedinga iclarity especially nakuyona le efako yena uformer president uZuma echallenge leyo decision eyathathwa ngaleso sikhathi okay yes ake siqale sibe ngendlela ekumele ngabe ihamba ngayo if umxoki position of power and then
umgcoba bese thatha decision mina njengolunga lomphakathi i-decision emthintayo in this case isihlele South Africa Chief Justice uyasithinta okay because yena obheka administration inkantolo esibuye siyisebenzise ngesikhathi ukuthi kusebenza kanjani nginilungile lokumbuza ngibese ngithi kuyena ngicela ukubuza ukuthi uthini umqondo noma irrational noma ama reasons walomuntu omkhethile compared to le kade recommend kuyena alright umxozo bese yanginikeza leyo ma reasons if ngiwafunda ngibona ukuthi ngathi akayenzi sense only then do I go to enkantolo bese ngiyowa challenge la ngibona khona ukuthi sense akayenzi. Now the question in this case ukuthi former president usekwenzileni lokuqala. Okay. Now when it comes to irrationality you then say amapha ama facts aphambi kwami kufanele ngabe ngiyawabheka ukuze ngibone ukuthi decision yami iyahambisana yini noma kukhona yini la emvikela khona umuntu ingavikela umuntu oyedwa kodwa ivikela isizwe sisonke. Yes. Now what could be the response of the president in this case ngathi mangihlala phansi ngibheka ngabona ukuthi uChief Justice Zondo ubesehlalile kwi-Constitutional Court use-actile kwi-position for isikhathi eside. Yes. Usewabambile ama-meeting uyasazi strategy esiza naso when it comes to manage kwalenkantolo. Yeah. So mase kuza kumuntu o-understanda kangcono awutsay kubo bonke abantu akade bekhona kwi-pack noma kuthiwa bahamba u-interview uyena in a better position ngoba umsebenzi kwavele kade sewenza. Alright. President Maya at the time noma sekudeputy chief justice manje uvela kwenye inkantolo kade engekho kuyona obviously ama ropes ala constitutional court bengakawafundi ngokuphelele. Oh yes. Uyasibheka the question of time lo okhona chief justice manje yes uzohlala less than 36 months but at least uzobe sekwazile ukuthi akho into deputy chief justice olandelayo and then yonke lento besihamba ngohlelo kodwa ke noma ngokwe basis succession planning mina bengibona kukuhle ukuthi lo munye akabe khona uyabona lo reason iyazwakala. Oh yes, oh yes. And then masehamba ke enkantolo but if you are going to attack it by basis of equality ukuthi hayi ngokuthatha lo munye ukhombisela ukuthi abantu besifazana nabo bafoni I do not think ukuthi ama chances of success maningi lapho. Okay, asibuyeke back. Ngiyakhumbula ukuthi le wake wayichaza mhlawumbe sibakhumbuza abantu. Umsebenzi we-JSC kanti kusuke kuyini uma kuukuthi recommendation yabo angeke izithathwe upresident. Suke sikhona nisidingo ke sokuthi baze benze wonke lama interviews. Uyamdinga umuntu ozokuhlalela azokusummarizela i-interview process nama questions that you might have. Okay. Abese enza i-decision making process yakho ibe clear as a president. Because it that means as a president wena uma ufuna ukuzenzela yonke le process from start uzofika ekugcineni fana ucela abantu baletha ama submissions uwenze wena la uma interviews bese kuma uzothatha i-decision. Now ekwenziweni kwama interviews then une possibility ukuthi ubize ama politicians ubize chief justice ubize namanye ama members of ama association yabona ukuthi usuyihlanganisa kanjani team yakho babuza ama questions kube ngathi abuza ama members omphakathi and then when bezothatha le decision esiphelele kube yona ozoyihlanganisa ubone ukuthi decision yakhe yenzeka kanjani. Okay. So yike suke ibalekile lokahlala la JSC because it allows you as a president to have as many information as possible ukuze ukwazi ukuthatha i-decision yakhe correct. Okay, kushuthi ngamanye amazwi ngingaba nalo lolu uhlaka lolu kodwa kuukuthi vele mina ngiyazi ukuthi ngizo-appoint uZikalala. It would be difficult ukuze uyihlanganise kanjalo because it means ukuthi uZikalala fanele aphendule kahle ngali to the extent ukuthi ukwazi ukuyidefend i-decision yakho maso kufanele ungabe uyayithatha. Okay. So ngiyathemba ukuthi kuyacaca. Hayi ngiyacabanga ukuthi yonke into ihamba ngohlelo. Sure.